Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ye mo yiɗa yo hawri, mo hooloto yo hawri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Emba yalla fabolango fabo feƴƴinde vocal o joni artoyɓe o heɗitotomo ɓawme weldiɗɗo an neldilan ɗo Abdoul Kadir ko goɗɗo siɗɗo men waɗani yewtere hankin ko feƴƴi ɗe balɗe ɗo nani heɗitoɗe. Deuxième kawe waɗɗon ko hanki e dimanche ɗum ɗo no feƴƴi kawe ɗum ɗo naaka kawe tawete ɗum ɗo ko absurdit piiji waɗɗon ko hanki he ono whatsapp je waɗɗon ko hanki ɓay mille ko be ɗum on few tanmi waɗɗon ko hanki e dimanche le 16 février kawe suka siɗɗo meɗen neyaɗo ka diina janɗi ka diina mawni ka diina o iwi e ndi leydi wiyetendi Belgique o ari jombugol ɗo tawi o torike oji o wallitike oji o piiji buyi ha howti mariage o ari jombugol oji o ɓay o howti mariage o waɗi hanke ka raɓɓinɗingol fiita vocal ji ɗin juutu o financement waɗum ɗon hari ɗuɗali kadi par ce que fof no andi wonɓe lan jentade ɓe no andi ka waɗi ko hattami toɗɗo ko wiyete kon docteur e journaliste e karamokojo ɓe ko maroɓe gundo mara secret ɗiɗo si tawi woni a fisiki e ɗiɗo na ko yiɗa kon fof feññinta a misay tun wowla ando ɓen ande par ce que sadago on tun ko $2000 ɓe waɗi sadago on tun ko $2000 ɓe waɗaniji o hakkema ko yiɗi mo o waɗi hanki e nder muɗum kanko mariage on ɓay waɗama famille ji ɗin iwri cenɗe ɗen fuuta fof ari iwri woɓɓe wi kindiya woɓɓe wi nokkel ɗi fof mi ala toɗɗade ɓe ari o mariage tawi noon ko hande ɓe ɗuwa yaade tawi jaka o préparé no kaydiji o ɗuma passeport ɗuma visa am fopp ɓe préparé no fopp fiyogol hay ko hande programme no kon ɓe eɓɓuno ma janngo e mardi ɓe eɓɓuno fi yaadu ndu selon no men heɓiri noon tewtewre nde ɓay woni mariage on lanni kikiɗe ɓe arti e 20h on gaynama waɗede ɗuman fuu 20h tawi fof howti ka cuuɗi o artirama ka suudu joni noon famille yiwɓe fuuta ɓen e wonɓe ga ɓen no jooɗade yewta fi hakkude maɓɓe nomo kala nawiranto goɗɗo jiwon o immi ɗon o yehi e jaka suka mo o wondi e mum on ga mo jokkodire mum on ga jaka noddimo téléphone yo aru ɓe yiida ɓe waynodira si o yaha jiwon o ƴetti téléphone on o yalti hawrodiri moodi makko tori jommuɗo mon kañum kali tawi sukaɓe iwɓe kimbi ari mariage makko on imo ɗowtude ɓen ɗon no ɓe yaka otoje maɓɓe ɓe waynodira ka traw ɓe hoota jiwo on hittini hawji yehi hiña fiidugol e on suka mo jatunomo wonduno ga no ɓe yiidira hiña o arta wawa si tawi o yaali hay nokku bonki ɓe tawi modi makko no ɓaawo makko o andali o immi o yehi o tawi no gaari o toon no wadde kirña tan
kirñatan on ina jalbinde ko ɓornateri makko ndi modi makko feltiti tun andi ko ɓen makko ni ko ɓorni kon to ay maquillage ko makki ɗuma foppu yiwalta o ittaka taw o howti tun o wuditi bafal oto ngal kakeleji makko won ɗon o addi yaafo ɗon o naati ɓay modi makko haynike mo anditi ko kanko o wowlanali goreɓe makko ɓen tawi ko ɓe tato e kanko gorko woni ɓe nayo o wi goreɓe makko ɓen yaafe wonen ɗo seeɗa habbo ɗon lan ɗo no woodi ko wallitomi ɗo ara on hawjali iɗon hawji noon kono yaafo ɗo wallito ɗon lan ɗum ɗo woni ɗon jiwon woni ka nder oto ton ɓe fermi vidije ɗen kanko e on gorko wano 20 minutes selon no gorko wiiri men noon hande wano 20 minutes tawi ɓe woni nder ton yaltugol maɓɓe kali gorko wonduɗo e debbo e jiwo on jaatiɗo jiwo on udditoro e bafal ngal to ari kali ɓe fewno ka jiwo won ɗon jiwo on kadi yaltirɗon ɓe ari ɓe lunnodiri ɗon moodi on jiwo sappini goroɓe mum ɓen o wi ko ɓeygu am mo min jombi on hande e inumo komi wino yon habborolan ɗo kota min tum mi wiwu ɗum ɗo ɓe innami toñumo en fo yiiden ɗum ɗo an ion fo yiidon ɗum ɗo taw momi ari mi jombi on momi teŋiri $2000 nane moƴƴa ko mono yewde ɗo kon hande sabi Allah oya uddito e bafal ngal to ari kadi ɓe woyo ɓe waynodiri ɓe lunnodiri ɗon oya gorko modi makko no suti ɗum ɗon ɗum woni ko waɗi hanki kikiɗe entre 20 heures ha e 21 heures on waɗi ko woni ko waɗi bon gorko o modi makko ari tawi ɓe ɗon fiita ɓe yeddu o wi kaarijo ko anni debbo on jikki ka leydi ka ley otowal jikki o tuggi hoore nde wo ka otowal o way wasi o maayi andi bonɗo andiroɓe rewɓe ɓe tubataɓe fof a wowlay tum ɓe faɗɗinkino a wowlay tum ɓe hija ma ɓe nakkora ndiyam yara wawa si a toñuɓe kala ka wowlanɗa sonnaji o punni ma o landi ndiyam on fewugol makko ngol koyo Allah wallo no wulita inaɓen Allah wino qulubuna qulfum ballana humullahu bi kufrin ɗum woodi woɓɓe ɓerɗe ɗen ko sokade saabi on hayka o jikki kawto ɗon o jikki kawto ɗon o wi kaari on yii ɓeewi o wi ko ɗum ɗo mi wino yon habbo jon noon yaadu mon ɗum kindi ala ta ko hande ɓe yiltiti ka suudu ɓe ari ɓe tawi musidal ngal fof no waynodirede no ɓe ari ɓe kaari ɓe hayni suka on tuɓe kamɓe habbino do eɓe honto ɓeygu ma o wi a ore joni imo arde imo yowno e haaju makko goo kadi a meɗen faala dow joɗɗingol lon ɗo waajo on mo kala ko duwa wadde kon suka on wi a feƴƴi ɗon taw feƴƴi fi waaji ɗo on yawti waaji ɓe ari goreɓe makko ɓen ari tawi goreɓe makko ɓen tubbama lakkere lakkama mone no iwi ka iwi no ari hino yangi waɗi ñallal ngal fof financement ji no goɗɗo no finance de million fi aden goto tawa on ko ñande mariage makko ko ɗum waɗi sonnajo priji ɗiɗi mo duwa rentade si sonnajo boni ñande jomba sonnajo boni ka heyni on e bonki o yaada e laakam ka gabon a jarama bonuɗo ñande jomba e bonuɗo ka heyni ɗon ɓen ɓe yaada e bonki maɓɓe kin ɓen ɗon windugol yittali ɓe mum moccugol yittali ɓe mum dutti kodduru e Allah subhanahu wa taala ɓay ɓe howti suka on ko hiɓɓi kon o noddi jaaja makko o noddi kotiraɓe makko go ɓen ɗon ɓe sella ɓe nawni seeɗa ɓe tension no woopi ɓe ɓe joɗɗini ɓe ka salon o wi ko ɗumi tawi ɓe ngano waɗa joni teddungal mum jaaja suka on tubba lakkere o wi ko ɗum kaari waɗi ɓe yilti o ari o wi nayi en ɗuɗɗin haala en ɗuɗɗinta haala coñci e kala ko mi waɗanimo ɗo mi hokkimo fopp e hoore ɓernde laabude kono mi jonnitimo kali ɗo kasi ɗo e kotiraɓe makko e babiraɓe makko hotude wo o jonniti ɗon kali
donc hanki kikide wadi yewtere nde landude wo e 23h50 o holli ɗon kali oɗo o mi jonniti on o waɗi ɗum ɗo ñande o jombasi mi yaadi e o jokkodira yimɓe leydi ton o wona sabu an ma o waɗi ɗum ɗo ñande o jomba si o howtoyi ton o raɗoto lam e jaaja jiwo on faɗɗa yani kiri ɓe naɓi mo ka labtani ko hande bimbi jaaja jiwo on hetti haqqi ɗum ɗo woni ko feƴƴi hanki kañum kali e dimas hay non e nder muɗum ɓaare buyno humpa suka on o kama jiwo koye alkamisa arowo ɗo woni mariage o e jeudi arowo ɗo joni miɗo landi suka on no hanuno jonnitugol mo ɗon ka imo duwano muññade ɗum ɗo buyno landa ɗum ɗo kadi ɗo on ɓay buy addi o duwano ka ɗon e ɗon jonnitugol miɗo landi imo duwano wadde ka o duwa ka wadde question ara miɗo landi ɗum ɗo musidɓe julɓe ɓen kadi fof mo kala yo ñaawi ɗum ɗo e hoore mum andi na yo waɗo e goɗɗo ñaawa wiya o duwa ka wadde an si waɗino e hoore ma tincar ko waru hoore waɗaynoɗa tincar ɓe tawnoɗaɓe ɗon ko wargol goɗɗo e maɓɓe waɗaynoɗa andi ko ɗum woɓɓe ɗo temmeji buy koye hoore goɗɗo gassa e maɓɓe yo miɗo landi haray meɗen landi o question ɗo awa ɗum waɗi hanki onon ɓe bandiraɓe amen yaafo ɗum ɓe tori ko mi jeeji o joni hatten ɗo min mi ɓewda komi décortika e d'abord ko wowli ɗo gon no wawi wonde ko non woniri ko gonga ma no wawi wonde kadi ara nano ko woni tum ɓay min waɗi gueto o meɗen andi fi bandiraɓe men ɓe woɓɓe maɓɓe ko wetayɓe jombe ɓe yahata ka kele maɓɓe ɓe waɗa waynodiral ngal minen no wonna vekisa on kone e ñande peera on kadi woɓɓe maɓɓe plaji waɗate kon keliraɓe maɓɓe ɓen tigi waɗante ɓe ittanayi ɓe ngeɓa ɓe jonnana ɓe tout ça wonna veki on kone ele fewndo amen fewndo on sayo kan on avait 16 ans 17 ans ha 18 ans e hari bonki no woodi ila fewndo amen hari fijundo aro acci ko bonki woodi kono ni ka fewndiɗen ɗo ko gonga men min ala fijude min ala jindude min ala agude meɗen heƴi meɗen jombi kono ko woni feƴƴude ko min majjaka e ɓayru meɗen andi kono woni yarude wo bonki kimɓe dorta e gurda jama on kono woni yarude wo aduna on ka fen ko non bonki jini ɗuɗusa e pellet hiɓe waɗa ɗum e joni noon est ce que yewtugol en ɗo fi ɓeydalngol ɓe hakkille ɗum accinayɓe min sikka e onon landal ngal landi ɗon mo duwano jonnutude ka o duwaka siko min kanko no waɗiri ɗon non ko non ɓuri moƴƴirde no waɗiri ɗon non ɗum ɗon yoni ko wara on ɗon jiwo conscience makko ngo bonni fi makko few hay o yaafino ɗon o wi gasi ko ɓe ngo miɗo yaafi mi sikka on jiwo wawayno mo jokkude Conakry ko 400 000 no Conakry 20 kilo ala fuuta ga ko 18 kilo je ɗen wodi fuuta 18 kilo hay si o yaafino ɗon mi sikka on jiwo ɓe waway fondude ɗon kanko fi makko on ko ɗon ɓuri mo moƴƴande décision mo waɗi ɗon ko on ɓuri mo moƴƴande ene non siko min ko non mi warrayno min wonano mi warata min siko min wonano gerɗi ɗon non finance fop teŋe fop piiji fop mi hokki ɓawo kama debbo o jombude ja min siko min nano mi warayno goto ala jombirde jiwo
fi ko bi lasli ko bi dum mon laba mo mari dina dum fop ko foko jombirde debbo ko wadi mo debbo mi wata fiansade jiwo duubi on jonnam mi tuyoji e yewtereji téléphone e appel vidéoji mi ara hangal dagine fiyo mi memu on sifa din piiji don yana mi munyo mi wata dum min sali ga ko 340,000 Conakry 360,000 e linde mielon nde nyande ko haddata mi mema mo ko simi tawi way kanko on jawno do kawto ko e bonki be wonno hara ko karabo go ka tindore ko dum non sina dum me wada linde mielon ngaw moja passeport mi sunna mo yeso makko mi dabba goddo go mi jomba mi nanga lawla mi hilto min sigo min go non wada nakata ko wi don ko mo be nyaawore mo sigo mi yafata ko misale ange min non nay ngotu ange min onay ngotu awata won mi wona gada mi golla mi addam finance jiwo janga wada piiji mi neldan so wonna mo telephone ji mi wada dum do fo wona do fi ko goddo ko bay ko debbo ko fi ko wadi mo debbo ko bette rien que ça mi ara mi wada frewi pere mi wada tenge wadum tonji piiji birdi o nangide mi nangida mo de nyande kadde njaati makko be waynondirde ko mi hadata mema mo ko tawde ara ko bonki boni rien que ça sona di podde ko yaafi aray ko dum min idiyamo mi salmini on wala aray min acciti on onon jombube acci do yalla burto wallude ono wombe jamude jomba fo yo Allah wallu ko mi mari kontun ko mi yon wattango yila pewal ala tentation iblis on folie jama affaire sexualité on woni grave hari taw sikube jomba kaben no jodi fowti e be jombali be ko ben buri wonde sulmeji mo beyo eto wonde be ngule mo wela fi piiji di wela sifade wela munyade sina Allah walli Allah tan way wallude dum no goddo haray numéro on si tay ko Fouta fala don ko 627 49 06 04 Fouta on nodda la min si ko Conakry 626 00 86 00 haray non meden fusiti ga on hande den prépare do gasay do e dimanche on si Allah jabi haray 5 woni disponible gasay ben 50 5 kilo fois 50 ma fois 30 ma 40 no hawrito wo e 12 je haysi ko de sap ara ila e dimanche on dum do wona disponible parce que do ko de tati heddi do 12 yede ara men salmini on jarama